ponovo. Ćao, pozdrav svima. Današnja lekcija priča o jednoj situaciji svakodnevnoj, a to je kupovina u prodavnici. Naprimjer, uđete u H&M, to znate. Izvini, molim te što prekidam ovaj tvoj video ili slušanje ovog videa. Samo da ti kažem, ovdje dole imaš link, klikneš i dobiješ sve informacije o kursu. Registruj se ako hoćeš da saznaš mnogo više i brže da naučiš, da ne čekaš svaki put ove video. Ako vam se ovo svidi, ako vam je ovo korisno, tu sam. Ima ga i kod nas ili neka njihova prodavnica, kako nešto što može vam se desi, kako da pitate i slično. Još jedna stvar, također Spotify, jako bitna stvar. Spotify, tamo smo, imat ćemo sve lekcije na Spotify, možete da nas slušate kad ste na treningu, učite, dok vozite biciklu, dok ste u teretani, dok ste na komentar, šta ga tačno zanima. Nakon toga možemo da organizujemo i kurs nekog privatnog karaktera, znači osobe koje žele da nauče nešto u vezi, znači rekli smo određenog posla, H&M, ovdje ga zovu AKM, zato što je neobična stvar, evo to nećete naći isto na Google Translate-u, slovo H, koje mi izgovaramo H, nema, ne postoji ovdje. Ok, to smo rekli, znači uđete u prodavnicu, quanto costa, koliko košta, mada više u svakom slučaju imate cene na svakom artiklu, ali neki put se desi da nema cene ili negdje stoji gdje nema cene, znači koliko košta, quanto costa, možete da pitate, da budete malo ovako prefinjeni, quanto viene, to bi bilo koliko doće. To nemamo kod nas, jako retko neko kaže da vam donese neku majicu i da kaže koliko ti dođe ova majica. Možda više na pijaci to, ali se to quanto viene. To je prva stvar. Znači, rekli smo da. Onda druga stvar, možete da pitate veličinu. La taglia je veličina, la taglia. U tom slučaju, allora, ili odnosno, la taglia M, la taglia S, la taglia XL, la taglia doppio XL, XXL. Ovo slovo ste razumeli, SLM, ok? Dove posso provarlo, gde mogu da probam, ok, to je isto bitno. Gdje ne može probati u sred radnje, naravno. Pokazat ću vam gdje, jel? Si accetta il pagamento con la carta. Da li imate plaćanje karticu? Znači, da li imate plaćanje karticu? Imate uglavnom, mislim 100%. Plaćanje in contanti. Ovaj potez, in contanti, vidite ovaj, možda mogu da vas učim i gestove ovo. In contanti, to je bilo da plaćate. Ne znam zašto to koriste da plaćate. Tako, jel? In contanti je cash. Ok, la carta, kartica, ona klasika. I mnoge prodavnice imaju plaćanje telefonom. Ako imate Google Pay ili Apple Pay ili koji već Pay imate, ne znam, od vaše banke, radi svakako. To je to, znači taglia, dove posso provare, che colore è? Avete un altro colore, to je bilo imate li neku drugu boju. La misura, veličina, to smo rekli, ili taglia. Kompjuter, ako idete u neku prodavnicu elektronike, ovaj kompjuter vam je, mi kažemo laptop, to smo već mislim i radili, oni zovu portatile, znači portatile. Onda i guanti, to su rukavice, jako tražene u periodu COVID, da li ste bili one rukavice proletne naravno, kojih ima još uvijek, na svu sreću.
Le mascherine. Le mascherine, to su ove maske, le mascherine. I radit ćemo jednu epizodu u apoteci. Znači, može se desiti da mora da odete do apoteke da kupite, ne znam, aspirin. I guanti, to smo rekli, rukavice. I pantaloni, to su pantaloni, jel? Jeans su farmerke, jeans. Quanto costano queste jeans? Koliko koštaju ove farmerke? Nebitna je marka koja je u pitanju. Kao što smo rekli, sve to možete da pitate posso provare, mogu li da probam? To smo rekli, odvešći vas oni gde. I naravno da završimo sa jako korisnim stvarima, to je donji veš, to su gaće, zavisnosti, gaće čarape, gaće, le mutande i onda le calze, to su čarape. Znači, gaće čarape, to smo rekli. Pa ništa, vidimo se sljedećeg puta. Pišite komentare, kažete šta vas zanima konkretno. Lajkujte, šerujte, to smo rekli. Sljedeća situacija, ne znam, rekli smo, možda bude ili apoteka, banka i tome slično. Može da bude čak i doktor, vaš doktor, ako ste ovdje u Italiji, pa ne pričate baš toliko dobro, morate da odete jednom kod vašeg doktora i to ćemo da radimo. Vidimo se.